Atom hen lo pinian 9 years anniversary lo. Hello everyone, welcome to my channel and a very good morning to you all. Hope you guys are doing good. So today's vlogs will be about going to Dimapur, as today is my beloved brother-in-law and sister love anniversary. So for that we are going to Dimapur. So stay tuned. सो गाइस अभी हम लोग दीमापुर पहुंच गया है। तो पहला हम लोग लंच करेगा क्योंकि पेट में चूहा दौड़ रहा है। मॉर्निंग से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, तो पहला लंच करेगा। इसके बाद हम लोग कोहिमा की तरफ जाएगा, कोहिमा का 4-वे देखने के लिए। तो आप लोग भी मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। तो गाइस अभी हम लोग होटल जेनेट की तरफ जा रहा है लंच करने के लिए। ये सभी साथीगण एतु डिमापुर लगा सिटी टावर আছে, বেশি সুন্দর আছে দেই। एनिवर्सरी गर्ल फ्रेंड एनिवर्सरी boy lo dei atom hen lo pinian 9 years anniversary lo la so party lo pini ke dak pinian Dimapur nangi jui ang le bro non bang am chupong ke। सो गाइस हम लोग लंच तो कर लिया है। तो लंच करने के बाद हम लोग अभी कोहिमा की तरफ जा रहा है, कोहिमा का 4-वे देखने के लिए। कोहिमा तक तो नहीं जाएगा, लेकिन हम लोग इसका हाफ-वे तक जाएगा। तो आप लोग भी वीडियो में बने रहिए। সাথীখান বেছি ভাল আছে দেই, ভিউটো বেছি ভাল আছে আৰু ৰেইনবো বি আছে কোৱা। অলপ পিছতে মই দেখাব ৰেইনবোটো। फोटो का चिक क्लिक लग लो लपो के या एनिवर्सरी गर्ल के। Cắt nước Yang cui pikan tu nang long. Yang cui stop pura yuk. Oke lang roi ta tu. Alang bang si hok pikan ta. Kohima road na de lage. Taware beng tek tekang lo mat lang misen namat ladak si mane suntuk lo. Oke lapu atum bange mane foto cikli grenti lo. Mane dak adim lang misen ason tek long mat. To
Couples atum ta chuthai ta anniversary boy and girl to Adha we didi nang tu jikligi. Nangking paklang nang ni bo. Paklang nang po. Nangking ngo phai paklang nang masin tu. King ngo paklang nang mo nang ne. lahan la ja anniversary atum lo pini Nang bunai tha. Nang bunai tha. 9 years anniversary chok tum lo jinghon thek pik lo lapan na ningkanan kido thek rapot ning charong dun pik lo ning sam dun lo la puson si kai kita jinghon ver po pusi ning khedun lo lapen arnam long stami hirzume hang pidun lo Kosong lah bangsa pini anniversary ni Dimapur kewang long kidui long nang ning rong lo ma. Ini rong kan lo sini. Dimapur Kohima road lepas kewang long kidui long mati kan lo view hai ta lang view ma. Lagi don maje tu nang isim tadi paris kami lani ni. So this family channel fan like comment share dan subscribe to kita juga bisa. So guys, pini vlogs ke lansi intoni kokpo si choro lo kardom